Mutegeri Omero TV tukiambiria nteto cietu kirura na aru itugwatariria atakwira Mount Kathumba ni jetete na mbere na kumera azakiri county ya Meru na nkuruki ndene ya ndiguru iyonde ya Kenya nduku chonde cha Jumatatu nitutigagira nitugutonya kiri utongeria kuthuja kumurikana kuona mwerekera jo ndiguru na jo county ya Meru ni joriko twithagirwa atukuretera atongeria baku athuji bagi siasa na nkuruki atarambange gutigira ni bagututariria Mount Kathumba nikenda ugwe withiro ukithugana iria na gutegera mutongeri waku ora athurire kiri kitharano kithuru kethira na gugwitira ngugi na njera ya kubatara kana 2027 ukethirwa ukijukia itagari ringi karibu sana oni mbetade ni sematu muthome mubango ne turinge ime tuko narua mugeni wetu temogeni kiri studio chetu actually ni kumanara gishugo bunge ge Central Imenti gishugo bunge ge Central Imenti ni kira kithagero gitongeretu ni mheshimiwa mujumbe wa Nteriji Kirima Ngochine uria ntuko yinka ithiri tombeta kuthira Kenya watu no wacha na ithira kiarire Mount Kathumba je gishugo bunge kiu ge Central Imenti ko ntuko narua to ni mo atongere bambe umbithe Nteriji ni muthojo ge siasa ni mu biashara na nkuruki nethirite akirungama na kuyika nyathirikari ire ari au kabere na nyumene kagitana gaka gatwira ithirikari ni kwari na tutayi moroto tuone juri ku na ora kona mwerekera jo county jukari karibu sana bwana Dan. Thank you sana bwana Dennis. Ukariate Nkaribuaga impendelete bwaga na mwadhani murungu na totongere tenari nyesho na ya kidogo na ya sentiment tungangene nunto na ndio te otherwise ya tongere baba beto twathurire iba totere no thayo te atongere tu te MCA te ajumbe watu totorao tuiregerete murungu au angiga pio. Alright, karibu sana ngenda tokale ya unde guga botina atongeri. I know that is something kuna kintu ground ene watwira why no ntoga botina atongera botina MCA na botina muchumbe so etokeda tokara lakini before that kede Momero na ranta chonde irari kwa mbere mugeni ya Meru nini ure utawandani kuma Githongo pumite Githongo dene ntore ya gancheke yao ndereri dene South Imenti ndinje gancheke ande bara baingi ba mistake aba kwa ndio South lakini ndereri ni onjaina gancheke Central Imenti. Alright, na torea ndia ntuko naru kura Momero uma nikenda tonora Momero akunuka kinyawe medo amenya uma. Alright, thank you so much. First on four kirega kwa kambere no mpende kuwa your thought kire mantu tege mandamano jajara kujiri to agency no mpende ugo no thiro to kiaranire na gikundi kia mbe umbithi no thiro to gekarande korona bo a lot ni bakuthikagira pengine uwe ora viure mandamano jaja ni mandamano turonere je na asara tubara kwire polisi ba uranda a lot according to you Dan mandamano jaja razona za kariata. Okay, kwa mbere oni bwana Dennis na Momero nkimwira uma maandamano jaja tari maandamano jama aja tari maandamano harari na itodithia maandamano na itodithite maandamano jama ingi na ndio ja kuirekana ja agency na ja kuirekana ijo teli nyame atongere ba Meru na ja kutethia inya ini gintu kiu tukwandamanira lakini utemanda rira tutha tukiandamana tutitha tukiandamana twerekerete gutethia rutere rumwe. Right. For example last maandamano ja barandamene bakiuga barandamana nuntu bwo kwithirwa ni uri antu bao boragirwe last time bakiandamana bakiuga ate Ruto must go. Right. Tesa sawa na bakauga Ruto must go nuntu bwo kwithirwa finance bill kana mantu za kuthithia jatio bagwiria na jate neja kumisa mwananchi wa Kenya. Sasa sawa maandamano jaja raricho parandamene bakiuga one term no kuigwa ni share gukuonia ibaratonyithirwe kasumbene ni antu baba murengo juzo opposition patonyo kasumbene ga one term that batonyithwa nkua ene bero to support ni twikie ningo ngugi nukuigwa na kuratonyera ikundi biereo kwina gikundi kia one time na kwina gikundi kia kwaragania na kia wamba kimaandamano jariku jau na kabeta betene kama maandamano jau kuteinya njensi barareo
ndenda kumulikirwa antu bara bandamene akuru bene ire rubia waiti na mbwe ibo njensi ni rongo Dennis njensi bara bare njensi arari bama ibara bambere bandamana ira finance bill neko bua ibetere ngugine chiao baba bangi ibara pako ibara opposition yegutumira na baba bangi makatel chaja kuja kuangaratania motongereja jaja kuja kuangaratania intobia bianto na nikyo gitumi kuga atiri Dennis maandamano jaja tare harari na nikyo ngitumi kwenda kuira thirikari beto county commissioner governor Meru ajumbe beto na inya our president Kithure Kindiki kibombe batu tutigwa entertain maandamano jaja ukaire aja kadetune Kameru na Kenya in lunch na ndaugo untopinga maandamano Dennis ingwitikiria maandamano 100% but ankulikiuria my friend maandamano jajari maandamano ja mega cia gutiga jathiria mutano wetu urariri supermarket ya yathira maandamano ja mega maandamano ja mega Dennis jaja gutonya mawa aja kuraka wa thoko ya 300 million ithirikari county government igwatanete ne national pakatonya bakaia simiti na mithanga pageta bio Dennis maandamano ja mega Dennis ja botonya serious bundie mawa patiga begera kila kitu maandamano ja mega Mumeru inkondo chure kiuria nduke urugurite biashara ewe kuenio kantu kau kanini tini ugitete roya wageka ugeta maandamano ja gatonya ukethiria uchuete nkurukia miaka 10 kendo geka lakini within a course of one day mbayo goroke thira wote 10 wenda maandamano zote ukaire nikyo gitumu condemn maandamano za jau na nkuga thirikari kitengo kionde nejukumike kwatuika kwena maandamano za jau ibadithairwe ibachorerwe inyore oge ibachorerwa bwana Dennis bachorerwe mistari wero mustari zo nazo nontuito kuona mudia jorea andamanire ni gategate tutena dina ibanda manire gategate ibagwate mathigi ibadithiro bodithia indi banda manire bakionawa patika thukirie muntu uria urugurite kaoski ka muntu uria urugurite ndukewe biashara chiawe na niko gitumu konde maandamano chajarari lakini ntare kana maandamano jajo mbakuthithika je maandamano arari lakini Dan twathikira na kuririkana kwina guns otaboga kwina ntu na tuona kuririkana guns baba itakaba kwithira bachui ni thirikari kana kinyaru taro polisi is that the case ote ankwire bona Dennis ote thirikari yomba kuchwa gun beta kuthithia maandamano na maandamano ja betete kuthithia ja kuangaratani ntobia thirikari ni impossible na ndio wewe bwana Dennis no kombare machine le gukura yani wewe ngoga ikombora machine le rega kura uomba no wete bwana Dennis ugo wiwengwa wakombora machine le ile geta kuthiri ntobia kundeni ni urongo kile asa ni opposition ye kwenda guchitha na thirikari ikiuga bo bathithite maandamano arari lakini thirikari atonithia goods na nikyo tukuga atiri Dennis nonto maandamano ja thithu otiro nguni tu tonya gwe inyachi yathro chumete na opposition ka chiatho chumete na thirikari ka chiatho chumete na uswetha ni tukuga tukauga batu twitakari ba Meru nonto tukumizika na intobia tu bikuthirua na ibyo bikuinyangwa tutena askari tuteni tengo bia DCI tutena atongere batu athure bakaria intobia tu ibato kaliri ntobieto tutekwenda maandamano tu tulenda kwethero one time tutena thina one time kote muntu thura wa endelea miaka plus yetandatu Dennis atiringiri kura kairi ibetere miaka irethire bari yaku na kura lakini haja ange kwa kuweza kutonyithia ikundi bya kuja kuangaratania moto na ndi mama zo urathire rwinto na irovire ora ndukewe ya irare nduka ya thimu bona Dennis ya tonywa
yegero with kila kitu utikio gitigere rokeri iro de ara gwata ate ojo akarinde guru no kumurira no kumutedia okondo manisa Dennis ora gi no dirire twintobire kwina mwanya Okay. ora gi ki okwanja no ora gi nkoroki no ntobo ambere tete kwambira from zero okay dhiro ni arare aru so ikyo gitumyo kuona Dennis nkiuga atiri ikundi bibi kwerekana birari tutikukia ndera biraumete kire tukugwatithania ka kire kiutuma tugwatithania na opposition tukuga bira support opposition ni ora bareta bakina rwimbo rure bakwina Dennis nkaumira tha inkiuga Dennis Omeru TV Dennis Omeru TV Dennis Omeru TV Dennis Omeru TV kabukana at the end of the rwimbo rure no le kontomete mbina no Dennis Omeru TV unkwinira so na ndike gutumyo kwa tugwatithania na opposition tukugibo barafandite maandamano no ntuba bari andamana bakiuga one time Ruto must go one time Ruto must na ndere azende ye Ruto must go nireko azenda one time nireko ikuinyangia na kuyento bitha ari so na ndike gutumtukuga atire bwana Dennis demonstration ni thithika ine thithike demonstration nara harari demonstration nyagwango iguguna muntu wonde serenge finance bill nyote ketethete muno lakini onwanu yo diatha kinya thi batonyere na batonya state house ibetite bwega na no yote gintu gyantu baraganaia ima ende thaina ndi nyamiru iturakinyerwe na ndi ethere nyama kutanwa aja nyuma ari okuiwa supermarket ekuiwa ekunwa uriona muthaka utumba inya utene inya kimamo akamatete flat screen enkorokie 48 inches ekirite turo atene inya kima no edo nyara na akaja akamatete TV 48 inches tesa so aikinya yo kieni amiendi ngirize kyo kireu sona ndiko gutomto konde manto zo Dennis teka uga atukumena maandamano ituzenda mono lakini ande kwatweka maandamano zozo akarikaja Kenya tutuze nenya otemto support maandamano zozo kapisa tonga mto moi right ibwaga sana kiri rutero rotegeri betum arimira good morning Dennis James Gathe from Tharaka County salimia sana Dan Wasimu tiende gawa Dan Wasimu no but thank you kiongozi akauga good morning for the first time I've seen a Gen Z who supports my thoughts hii maandamano haikuwa ya amani. True. My neighbor also lost a lot of goods during this maandamano and I totally condemn it. We need peaceful demonstrations ama vijana wachukua ID tungoje 2027. That is Ibaga sana, angia kambira, hello Meru, maoni yangu maandamano ilikuwa ya amani isipokuwa ni serikali inatafuta its goons ili waandamanaji waonekane wabaya. With or without maandamano, our slogan remains one term ni Nyambura kumakithirone. Thank you so much Nyambura. Good morning Meru TV, following live from Kaithe. Ibaga sana, thank you so much. Akuga hii mambo ya maandamano inauma sana. Those people with business can understand this. Lakini wale watu wana biashara, they don't know how it hurts. Thank you so much. Tuta nambere na gutuma maoni zetu mutegeri ndene ya Facebook yetu inkona tuku na nkuruki watonya na radiri 11.2 FM. Thank you so much. Nkedro magam erotero Meru TV Kenya nyano nkedro ndiku kindo tena Facebook like share na nkuruki na mbia WhatsApp ero kona kiri TV yaku kinyaya idro gintu maira SMS kana WhatsApp nkedro nkichido maga chonde waja each by each. Nyuma maandamano sasa itonera rais agichumira na hali na riri na uga antobaba ko Ruto must go iba muwere ina Ruto etete where is Ruto going to igu oroware munini wa rais no Rigathi Gachagua arinde ne nyomba moya ntato nombere kwera rais na resign kana chebiri mbere nya 2027 pengine do you think
ruterero rwa DCP kana opposition kagitane kara rora thairu rugweta opposition rora tongetiri gathika shagwa bari na mantu ja mega kiria Kenya kana inyabo either for their own interest no toto ategera ruterero rwo na the same leaders gashagwa na roke thirikari oyizi bamithikali ntori na ibaro thirikari ne bonde babaratha meni the other side irande bako criticize the government. Do you think baba abana gintu kya gutethia Kenya kana inyabo in their own interest bari na chu at the end of it all? Bwana Dennis onimbera mumeru mwira uma kambara ya uma kira kire yau kire ruterero rwa DCP barea abatail maronda chakoitho ibengero thirikari neu na mukathelaice right. Kintu kia mbere Bwana Dennis ugeta thai nturene ukethiria njai enderete buthongi pakinyantu bathithia tumantu twao peka tu biashara twao paka kanyomba kao na bakara maisha mega Bwana Dennis pakinyantu mwekuru akambirio tirara akambiria kuona kwina kamuthaka kare ara akambiro kauna miritho mukuru aga suspect mantu jaja kuendelea anja kagita kare umara keja kenga mwekuru akaumara ageta engwa ageta na kengwa ati kwenda ageta mwekuru uju akatigo tonga bu barachuite Bwana Dennis kinya thire miaka engana etikiria na umere njere kinya mwekuru akeja mureka njere mwekuru uju amugwirirwa ni urongo kinya njere karuka wo nukuigwa kutegentu yani kutegentu kinya kimwe mwekuruju onagi kiega kikuthithika njere kikurukene na kiria gitate hagita ndugo umuntu bwari Bwana Dennis onika bwana Gachagua muchore kwa mono na kiama kiawe kia DCP kina secretary general mithikari nturi ni achore bako bonde na kinyari mithika atonya gikiamene kia DCP twari no nara kwa Gachagua tukira nkiugo no kuigwa twari no na twamuikia buru na twamuikite with one agenda twamuikite batwe tutonya kiamene kia DCP tuje gwike tukona patu twetakariba pamero alright na tuize tuize batu tuiza kariba mero kapteni na babange kiama kia DCP tuize batetu iki opposition tuemero mea for the abo ambairia patare na ndoa na thirikari ze county ibare ndoa thirikari mutuma ni urongo na batare ndoa muno yani batatu thukairie shimare tole mero aja nonto mutuma thai akeja kuma ke thirikari patu tukura utikio tuona so kagita kara tugita ki DCP mwambiri aria kiama kia DCP kiari na heshima na rutongera wa mero na ikyo na giatwira kufa kupona support ni thirikari ya mero lakini bakinyire antu pagatiria muthigo kwatweka nande batu tubatere kuma thirikari ni nyemero ne national twambire kura thirikari nonto nande tugutonya kiamene ki opposition lakini nande kiuria ni atire imbi mumeru akuona kiamene ki opposition thai kimiaka yo iri watago kono tikio nonto le Dennis nonto thai mbio kiama kia DCP kirathiurunkite ayo meru gikiuba batu tukabudithiria ki kana tubweki kana tubudithire ki kana ki wikio gutikio ruto wako iza ntuko emwe na arezire akinoru atiga milioni 100 cia kuongera kura factory area ya mitu kuthithwa na ara charia giaki no kuigwa milioni 100 iria arezire within the course of one day DCP rathiretie kuntu ko ithatu mbira gintu kimwe kira barahezanire inya kimwe kwikyo na nde batwe tuendelee go support kiama kia DCP tutige go support kiama kia guturetera maendeleo aja kada tuneka miru Bwana Dennis igitara siasa retakinya another thing pali ugaruto one term
pakauga Ruto must go. Kintu kia mbere agenda kana mibango irabe ne ya guita Ruto ri niriku menya guita current president gitene asoguita president William Samoei Ruto gitene my friend iza kuita ugachinika kiara yogone yogo ya njoki imami kuina gapio ugachinika kiara ukauga antage mbigwethere gandatha ugachinika ukairi ukona ito koratha ukaire ine kiogo gya wachitikiria no kuigwa cigakoratha bu no kuigwa kana ugeto gajukia mpaka ukaingira mpaka nyomba ugamechonia mutarimbo ria mbere igachonga ria mbere ikauga confirm wetha uko no uturagana wamechona rere ikona uwe serious ya gutigithia eti utigithia ni atankwenda kuga gichunge ndenda kuga atiri antu baba tena agenda ya ura bomba guita Ruto gitine pari go twithithia coalition imwe kana twithithia kinyongo kimwe kira tugatonyithia Ruto kimerie Ruto na kiama kiawe nkabera abatete njira no kuigwa kintu kimwe kirabe na kyo matia ngero terero no robe kiamene kiawe kachagwero erotero no robe kiamene kiawe me kiama kira ite Meru kana kiama Mount Kenya kiama ya kachagua alright kiama kiao kachagua no kuigwa te kiama kia Meru imbas no peu biama Biblia Meru iwe biama bia Meru tigana akiki DCP gya gachagua so nande ukethiria antu babonde agenda yao bechora mbinu yora bomba guita president gitine mbati nturo chiao ira bakugeria otumira si very low ura mpombo obera paibanganie smart bwana Dennis na bongo bakarende uro bayingire nyomba pategere bone tha no betikanire ubakuga no betikaniria no ntundeni zankondo kuira umana kwenda kuga mbere kamera utikona ngwata ni ubakuga bare ndo gwata na bare amwe bakinya 27 bare amwe umbure kiuria. Right, thank you so much for that. Ibaga sana Anita Kanario all the way from South Menti. Salumekeni sana viongozi. Good topic to start the week. Thank you so much Anita. Ibaga sana kwethero rina batwi. Ngeta nambere na gutegera ntumwa irachonde chikuri no gutumwa, but in the meantime bwana Dan kiri county Meru governor mutuma to ivinkia agukara how many months? I think 4 months kiri utongereta governor na still itakuwa na a lot of push and pull from the team the former governor Kawira Mwangaza nyo ataka mitandaone tanyanaro rukiri mbonere umwe wa achore bakwiye sana aba former governor Kawira Mwangaza agitaririe na kiri miario ria governor arara over the weekend ari kanisene emwe na bona yabemeneria sana. So far as Meru County kagita na gaka utongere tukariata. Okay. Bwambere oniambuge tui Ameru kana Meru oni indikaira Meru mono na bwana Dennis onpende totinda mashinani na ara kenda ndikira na menyimbi mu Meru akuga na imbi yako kwenda na antobaba gwita magari ja manene na kababo bakorea da mugwanja Elsa kana moteri ja manene jaje na baba te korea toteri to mashage na batemenya ground ule kali bwana Dennis. Alright. Anto baba bochieta viongozi bibi nene bagosieta bale akuina nteto 1 2 3 4 5 batemenya mbi na ale mashinani lakini dhai Meru nikiri na dhai Meru ina dhiri bwana Dennis oni imbuga na Meru au no atwira uma na ndike message au akauga kwa tuweka kuna mtu igikite the last regime ndiru nkurukia kwa imbero no. Right. Kinyaka Kawira Mwangaza wengo na ndike message au mtu itwara yawe na uge muntu ure omwigikite nkurukie bangi bonde no indani na nike mwigikite uni ndaigikite Kawira Mwangaza
interest yako number 1 mumeona, interest yako number 2 umuntu abodo guchiona, interest yako number 3 imeru ediro eneshima na twebeberiare otongeria bura bware obwa last regime ere areo ya former regime ere areo that utongera no bukale na mutindu na ofisine twebeberi otongera bo bware ofisine tureto otongeria mashinani mbati bwana gichunge ankwenda kwira uma Kawira Mwangaza teka athuki muno. Kawira Mwangaza teka ari athina muno. Kawira Mwangaza gatathikaira atongeria bangi Bwana Dennis. Ukethire Kawira Mwangaza era wa wetira ukaura akauga ngerie. Nguigwa. Wamwa itwetete makiri. Makiri na ara twatemanga wana na tworaga wana ibanga na ara indari no. Makiri gicugumbu geke kia mawa. Okay. Rito ari okorea mawa rira tweri tugeta mawa. All right. Itwetete mawa. Ito mama inirwerwa ugakinya kuriko guku no nere asarera twetire. Kwatweka te mwathani umurungu tutaire Bwana Dennis. Kinya tuingwa inyani ngwa ntithwa ndio. Whether area igare aringa wangari. In fact igare agererwe no ntumakiri ara tumaira tumaira ukabarine. Kiga kiagererwo Bwana Dennis kiaringa kioni mbere kwau. Kiga kenda keneni. Nukuigwa. No meka wira neri. Hakini nande noe no. Era wa itundera mbere kwina mbitine koroma akauankagerie angatege mbone. Na kiu kiarire kawira Mwangaza. Right. Nukuigwa. Aine rwa itugwatanira na MCA. Bakuthithiria bukarende guru buthithie Meru ibwe. Kawira Mwangaza ugaito jai Makatero. Aine rwa itugwatithania MP awe Makatero. Aine rwa itugwatithania atongeri nya bakanisa awe Makatero. Na ndende hapo onde baere Makatero. Aine rwa ni gwatithania anto baku. Anto campaigners baku kafuti sonjas bara baku ba ukaritie. Aine rwito bagwatithania ni awe nyabo baragarukire ba Makatero. Na ndiri kiure kieza atiri. Kaba thuki bonde gwatuika Kawira kinwe mwega ko. Okay. Agotwika atongeria kana muntu onde urawe Meru ikatel Kawira kinwe mwega. Na kiu giatumire the last minute. Oni mpebera Kawira Mwangaza uriku. Hojo. Na ndamwira ni on tutetania gwatuika twinde tukuthuka kiugwe. Na ikio twategera otongeria bura bwega kana twatega muntu uria umba guchinchi otongeria Bwana excellency mutumantu withinkia kutindwa arwana Kawira Mwangaza inya singu ndo emwe kinya kanisene ka anto eko kaiko kinya kauga TV ite clip ira mutumaru ete Akawira akiuga Akawira nane kaka kinyemwe kuteo nyamu mutuma arwa Kawira Mwangaza. Nukuigwa iba atwe tuonere otongere bo Kawira Mwangaza tureta atongeria tweta kithakene tweta muitone. Nukuigwa tuga twete muitone tukarwire Meru ichokie cimari aria wetwe etwerie. Nukuigwa Bwana Dennis. Na itu twarwirire kena mutumo ona gitikia kiawe atwa munenkere kia gavana wa Meru nonto gitikiria ike mu Meru ni Meru parwire pera mutuma jukena ndio tukaririe gitikiriko gitigiki Bwana Dennis. Na mu Meru akurwa akongangana akugo tongra Mwangaza na Kawira Mwangaza ibothoku no utwa bonekane ibothoku na everua twanenkera mutuma twithinkia munkira thai Bwana Dennis. East and Africa tutona mutongeri ongeja mutuma. All right. Atwire akiri neme nawa nekionekana zeka ateomba. Lakini thai uretara Meru kairia kajujuri ngavana okuno kakwire mutuma ntwithinkia. Niki inkuona umwe kumbo gotene atongeria na inkuona umwe kumbo turetera maendeleo mashinani Bwana Dennis. All right. Mutuma ntwithinkia ngavana gutonya into bia mbere kuthithia ikuamba guchokia cimari aria Meru
bia kugwatithania atongere bonde menya atongere baba bwana Dennis teka bagwitia ubagwatithania bare mbechi cha Meru hari teka bagwitia ubagwatithania beza bare mbechi ciaku hari teka bagwitia bagwatithania peza butura abo ofisine kana badithia mbika nambi hari barenda bugwatanira bwana Dennis no ntwira watiri kiara kimo gitumba kuragai nda nande barenda bugwatanire at least Meru igiheshima na bombe gukuthaira inyame Meru nande bwana Dennis ukethiria mutuma ntwithinkia last week na rombere kugwatanira na nini ingi nini ingi ya antu kiombe igwitwa Shafco yes nurene izitiaja bemera unchera Kinoru Stadium nini area kana gikundi kiria kigokiria ndaigo mono kiritetheria ekuru na ikundi na kuva fund besa investors jabarea iboka wera arema kureta kangwatanirwa aja Meru investors tabara beza aiku aja Meru kana ukethiria bwana Dennis mutuma ntwithinkia nombete korobira thoko ya koromone milioni ngana ile chigwaka thoko ya koromone milioni ngana ntunuize njena the exact figure lakini more than 300 million yes ile mutuma ombete kungangana kethirikari national pagwatanete na atongeria kenda thoko ile ya koromone yakwa at a modern level tesa so mutuma ntwithinkia kimieri ngana inna nombete kureta nini Shafco izi izi ya investors baba rali aja bezete kutetheria kuru ne kundi bibingi bionde kenda Meru eni kure inaretete investors bau para bakongera mbesa aja Meru wibomwe mutuma nombete kureta milioni magana tiriga akathoko ya gakoromone kenda itonya ina mondele level mutuma ntwithinkia nombete kureta milioni magana 3 iri gwaka thoko ya maoa nukuigwa mutuma ntwithinkia nombete kureta mbesa ira chigwaka stadium ya maoa nukuigwa bwana Gichunge bwana Dennis mutuma ntwithinkia nombete kurobi sibitari inene mutindwa orene thai nukuona kwina hall ya itanda nkurukie magana zairi igwako na itirane nkanirwe mbesa umaka no rongo mantu za tano jojo ndatara na kwina mantu za ngi 50 ntetarite utara inya jaja mutuma ntwithinkia aretere ombete kurobi kinarea ruterero bure kana isikobire vireja njogu kana mbiti cheki thakachi nyangaya milioni magana 7 jara jaretero na ariko narea ntera intotabieko sabiu na intobinge bibinge ntetarite weja mashinani kimieri ene mutuma ntwithinkia iban pandikira inyanyambu okithiro na kana ntobange au kithiro na konyambure kwina kajira kauga itairia ukawe mutuma ntwithinkia na gukenja kaga iteiria aja Kasarani nukuigwa mutuma ntwithinkia no kenja na gekere mwaramu na kajira kauga tane njoka ire na mbui mukoje na antu bakithiro na uni akoje no batwire nukuigwa bwana Dennis mutuma ntwithinkia gutonya former regime ya munye gutonya yambiririe thoko kieni gya Kithongo stadium kiatigirwa nusu nukuigwa regime wekereito yo tonya ya morakia kireito kya munya yatigira stadium Kithongo nusu regime wekawera yo tonya ya chamukia kieni gya Kithongo lakini mutuma ya gutonya akara na atongeria ba Kithongo amo abatu twakara nthiguru twamwira awangavana Kithongo stadium gikarungama ikienderea kirike at least kenda nto ba Kithongo bagitatia paguneka thai ankondo kwira atiri bwana Dennis kimieri ewe na nonto twakarira mutuma nthi agothiria mweri wa mbere kimieri ewe na ethiri ewe thatu ethiri Kithongo stadium thai akigwa korangi ikirakiro rangi ikithithitwe finishing ingwitikia
kiumia giki Alright. atongere ba thirikari mutumanto ithinkia getara kithongo ni kenda mabangani ora bageta kurugura kieni kire na kira kingi kiumba kuongerwa kenda kiando nyakira chikwando ira cia kiutarabu no kuona na ikatese ya mutumanto ithinkia ojo ngava na imieri ngana ina so otegera bwana Dennis ukona atiri Kawira Mwangaza kana ngava nora tu urare o miaka iri urinde mutarira into tabiu waigawa Kawira Mwangaza sande ndhiruwa eza na makobokobo Kawira Mwangaza sande ikiumia kiu kingi okiu giatigera eza na ng'ombe mwe nture ne frani Kawira Mwangaza okiumia okiu giatigera eza na murengeti yomwe na Kawira Mwangaza okiumia kiu giatigera araeza na maguta na chabuni no kuigwa into tabiu ibyo waigawa former regime wetu reba iria ikithithia lakini kuwa mutumanto ithinkia the sustainable development na ikyo gitumi ukona nkiuga ka Amero akiuga na ara mashinani atirin bwana Dennis Mero ni ronere mwene nukuyo bwana Dennis Mero ni ronere mwene atiri guteu tugaturo chwanga bana tuge na ndi mutumanto ithinkia no thithia bwega tuge na ndi atugachwanga bana 2027 haito amuchwongyo bwana Dennis atugachwongyo atugachwanga bana ngoro gatuthinjira aturetere nja gwetu atugachwanga bana ngoro gaturugaira gaturetera nja gwetu atugachwanga bana ngoro karara gwetu nirongo ngava ni matunda ja utukwo na nikyo gitumi nkuromba Amero kamera ne nkibera atiri bwana Dennis ibatege mutongere mutuma to mutongere bubu tukwenda na ine 2027 mutumanto ithinkia no wetu gakurukia ende kanarege nuo ka ngavana wetu 2020. All right. 7. Thank you. Kuna mtoja kuga Harriet Karimi Egembe South. I personally supported Kawira Mwangaza very much. But for now, I think Meru is in the good hands. Yes. Ibuaga sana, mbira kumanara Egembe South. Akoga, good morning Meru TV. Salimika sana Dennis na mgeni. Tunawafollow tukua nyumbani. Asante sana. Alright, akoga teacher Mwendoa from Plainians Academy. Ibuanga sana. Aruga following ibuanga sana teacher. Kure na Nuje Michael Makarina. Ugategera na Kerinya Facebook 1 hour ago. Kuna ginto apostere kuhusu governor mutumanto ithinki governor weekend na rari kanisene mwe na video ni kuthiro ni thirite gisamba sana nanga kuthomera uria Michael Makarino mbere kuthwa kiandika mbigo uge bwa kuonyo apate auge tozo governor Mbonoko ukikosa heshima kwa kila mtu heshimu his excellency the people's governor Kawira Mwangaza alikutoa prison akakupea kiti ya deputy governor ambayo haungewa yota. Sasa umechukua kiti yake kupitia mlango wa nyuma na ndio hii kiburi umeanza. Matusi, kierere na pia tumbo umeanza kumea. Sikujua ni shida. Miariezi, how can you take kana wewe ujokiria such words in what way? Okay. Onubura mpomba kuuga bwana Dennis. Bwana Makarina imuchore okwa. Na kime aliwa kwaria temo aliye kugwiria Mumiru. Kateme alie kongwiri nukuigwa na amona koidwa no support dirikale mutumanto edinki aka ingo support dirikale former regime governor ankwenda kwira Makarena wena uni ndani okithongo kambithiririe nge support Kawira Mwangaza nukuigwa neveririe nge support regime Kawira Mwangaza na tuchwirite nya Kawira Mwangaza giti kia governor kenda ngavana Meru bwana Dennis bwana Makarena everiri into bidithitwe bireketwe bionde biemethene ni anto baraya pachura era into kagita birira biachua tuga for example leira nande ogwe yetabo mbiti chienga na mbogo chiora gaburu na ndiro kuona fisi yezete au methene kuchulira nyuma nawe at least yechiengera gintu kiorani ukuona unu burampomba kura bwa mana Makarena atize Kawira Mwangaza ora batutu muize nukuona na atize bwana mutuma ora batutu je bwana excellence mutuma aliwa mutuma governor atu respect Kawira Mwangaza ankolia for sure governor mutuma beke no ruwa jare re Kawira Mwangaza ejera yera iya atonya nini neze ya showground ya ali
Our Excellency Governor na recommendere Governor Meru na mu recommendere augere my former boss tewa ugero kauga my former boss ati mo respect Governor motumanto edinki agotonya giteni oreo nukuigwa otonya giteni oreo augere inko respecting Governor Kawira former Governor Kawira Mwangaza nontu no tumite mithiro ndi ariko ndiaza ndi thai te umutuma Governor ugire amakare na kwenda mu respect ungi ate ikwenda uga makare na nto moera gitike kya within kya Governor to twete itu twete to ya Meru akwendo ere au na heba tukera to achura to anenkera makare na re kabati ko doeru mawa nikyo gitumi tukuga twita Meru Governor mutuma na ewe kanya kawe kamyaka iri nuntu itu to moera giti odoro to aete Kawira Mwangaza giti nukuigwa bona Dennis to aere Mwangaza giti ke myaka iri are mwa to moera gwatania na tonga bo Twitter maendo ba tutikondo mesara kasi uchenu bodie na u arega to moera dilie ni 1 2 3 4 5 ba to ne maendo masinani arega na ito mwana nto kure mare mukuyi atiga we ibere nyandi wo karande uro to nenkere munini oku to amonenkere ni to kuona edithia boega no to monenkere esimu ojo wa mugwete njara bakara uboba boba iri another thing Kawira Mwangaza no gange kaye mutuma nukuyo bona Dennis Kawira Mwangaza no tunya inya mutuma ngari nukuyo Kawira Mwangaza no to urotesa mutuma na thaira Kawira Mwangaza thai ari kaja utekuwa mutuma akiuganga thithia bo Kawira Mwangaza kinyanjire we bori tonyete kwawe nja Kawira Mwangaza atigete ari muntu muchiendi mono atigete achiekera mbande tie wekera rami njire we gutonya mutuma atira uganjire we yekero rami ukuyo bona Dennis Kawira Mwangaza mantu zara dithetie Meru aza mai na maunkumane na mwamba na ma investment zara dithetie na mbeche cha Meru mutuma Governor atira uga muthinga teni imantu ya maingo tutumbo tarira mbere kamera zira Kawira Mwangaza dithetie mantu ivo tutumbo tarira kamera eneze na tukambiro za tarambiria kuthogathogia mutuma nukuigwa lakini mutuma aliuga ito tweni Governor no heshima aba kwenda hii na gwatwika kwe tugakinya twire Governor mutuma atiri kama mbaya Kawira Mwangaza ara twire aingirite antu ba county aja inye kombe keroje batakundo ofisine ara twike ara twire aba ingirite ruo akariza murungu wao Bwana Dennis thai mutuma gutonya vire gutonya nyau ki ofisine Kawira arita akiuga nga mutuma na ararugurire antu bonde abonyo chai ofisine kakwire ego kama ngombe ne chewa ura mutuma oraya na ndika kwenda atia nyo ira nkwirire atire Kawira Mwangaza ote mwanya zwa we na baba ngi baretire opposition na area pata il na bagetikiria thirikari wirio ni erio utingirio iwirio ni irio pamie kanya kamyaka iri Kawira Mwangaza fo munkira thai na ize weire iya nukuigwa na inyaki no ruo ongwa na tuonerio weire iya no ndongare wetigiriro ramine gitoro that is kitoro ngare wetigiriro ramine atonya ni na raia bangi eringa ntaka na tiri nukuigwa eterwa akare ine inya nukuigwa ozaure andani ombori koginaiswa imotongera fulani akero na twina ndani ule ukithonga okira njara ni Kawira Mwangaza recognize ndo na twina Bishop Kawira Mwangaza okiria njara uga yesa nukuyugwa achiamba na ndi tukuona ira iya na nikyo gutumi tukuga tumwira atiri no ntwe politically uwendrete go churaga gisiasa ko chitema maru na ndi ethira we na arategero no twirigiro nyuma na mbere na yatongere barabe na vision kanya anto baba makarina ito my brother muchoro kwa kwendete mono ngotete makarina na nuji nkwete heshima umaki hote na vision weje ke mutumanto edinkyo na vision niki ino nto watora kuga mbonoko miaka irevire tunenkere mutuma Governor
nkona ne ura ukendera kuwa makarena aibu igocokera itu nonto mwana makarena we thirikari ne William Samoei Ruto na no kona Kawira Mwangaza na rotonyere ki DCP baliuga one term na uwe ntere igwo wetete one term gwatanira na mutumantu ithinki ura we thirikari no ura we thirikari ne. All right. Yes, that is. Thank you kwa mtu kugaja mugeni Meru TV era muntu uyu Meru Tekethongo akiri mutuma neze na aria gukwenda njira na thoko na shukuru itetherwe kethira ka mathiri auge hakuna siku mutuma atoifanya what Kawira did kana what Kawira alifanya sifa za mdomo na matusi aitamsaidia. Bora mpomba kwera muntu uyu bwana Dennis bwana a excellence mutuma tuithinkia mantu zo ruigo ndataraja Kithongo ndatara Kithongo thione bwako burendi nukuigwa oni mbetete ko mwenda ithire mawa nukuigwa ndona mutuma tuithinkia na uko mwenda ithire mawa Kawira Mwangaza twiri jimu ne twe mu supporta ngiri ndathi mu ichungire siasa na usu yatha ura ugire ndani othimu oni twire nkarite Kawira na thimu ne nau tenda kumira ndatwa mukarite na ndaugite ka mukareria riko nukuigwa Kawira atathire ba mwenda ithire njira atathia ba mwenda ari njira abotho guchie to atamirire njira athithairi akimu njira muntu uri okuga ngavana nima wethera ora wonka auga kare mo wonka nkora nukuigwa na ni wathithaia antiru ntukwera wowe to sarende witikire wita wonka iri antu baku bakona maendeleo mutuma ntwithinkia gitumi wondauga ngerekane bwana Dennis mutuma ntwithinkia Patrick Muthuri ora wabotho guchi ngore last mbonyo Kawira Mwangaza wonka nukuigwa Okay. Patrick Muthuri ore wabotho guchi no wetere arunga mara katheri auga Kawira Mwangaza ntwire gwita na kabindi ule konda nkagera runguru ao bwana Dennis nkaiona ataba kuwa ndeyande nkoretera nukuigwa Patrick Muthuri ko o abotho guchie we Kithongo no weta kera Kawira ini ndirakwithaira siri nuize nukuigwa Patrick Muthuri ko o abotho guchi nukuigwa na no rato no uga kanywa kawe eta kabindi we rekonda clip chi okunde ne thai mutuma ntwithinkia no Kawira Mwangaza atathithaira muntu ule ote wonka njira mutuma ntwithinkia ndakwira tiu Kithongo stadium ikienderete nukuigwa tiunjira chia murugi imaragita jeno nukuigwa Kithongo ikejeta gukunurangwa nukuigwa na mantu ja mengi jenderete kuthiwa Kithongo na mutuma ntwithinkia atikuga atikeria maendeleo Muthuri no ntu no basaritiaga atongere bangi na MCA bangi ariuga akanganania atongere bonde equally itenda sentimata no teterere otongere bobo mutuma buize kana itenda sentimata tutateterere otongere bobo mutuma buiza mutuma ntwithinkia ngava no Meru ariuga agatetheria kana akanganania everyone chothe equally agachitira ngugi according to ura kubati nukuigwa All right. nikyo gitumi weta mawa thai gituma kiro kuigwa mbuga ugathikira matuja akunya mu Meru au nture nayo no agere gutuga ukaja imaragita joruma nukuigwa na jeruma ngavana atejete nture nayo atikwenda kumenya ethera ibo gwatana gabutu gwatanira so ndenda kwira ugu urauga anga ngavana nete nture ne iwingi ndendo mwira ngavana imuntu munene mono ti muntu ogutura gwita mashinani ngavana kiria bati kuthithia kathithe ya authority aita ondas mantu ya geto thithika ngavana nya atakinya Kithongo kuma otonya ngavana atakinya Kithongo ngavana atakinya Katheri atakinya Kinjo nukuigwa lakini thai mantu ya thithitwe ngavana agatweka kweja imethere kwa methe stadium au methe njireu methekia at least into bibionde aruranire bionde biamwe iri anto bakamenya ngavana mutume ngugine. Alright. Kirio kia muntu uzo koyo still auria kethra ka mathiri yuge ko mathiri oni ankwenda omwira atiri oni utumbo mathira ko bwana Dennis utumbo mathira
na mantu jamuona twithithia twitatongere bwana Dennis ithere sacrifice kibatwi nukuigwa atuchiamba kenda ukuga mathiri aguneka. In fact no kwithiro we ukuga tongera ba mathiri no kwithiro we njirene ira kumira bwana Dennis itwire thuki atomba inya kumira yo nukuigwa no kwithiro in fact we ukuito mathiri stima itakinyo au kwikiwe nukuigwa no kwithiro ukuga to mathiri in fact mujumbe we no rirwo nwe lakini nandi batu tukaya tukari mbere kamemene kakathikairwa kakaraia tunge tukathikira nukuigwa kamembe karuma meru kathikira thayo meote to meme to thai to ingi tunde ikameru ikathere FM na TV meru TV chithikiri niki iko kameme kara koguruma aja gathetu na kameru na batu tuwaja kameme kara koruma tunge twathikira bwana Dennis twaria iro to kuona mutongeri oreta kauga ati ou atuthithirie muntu au akugira no ntuna ndi twagererie na tugutuma atongere beto nabo beto tutetere ibagitira ate ibaremerwe Patrick Muthuri undi wa Bothuguchi West iwe Patrick Muthuri o matotone Muthuri arungamiti nyantuko mwete akiuga stadium kidongo mutumane nderete kumithithia tutarunga matukiona yani totone runga akiuga njera cha murugi chikuthithwa are you sure 100% inkwenda clip twaithira kuyo and leadership wa mutumantu withinkere imbitero clip imwe yauma utembona nkiarie kaire siasa kaire ka nkiarie kamemene ka kaire imwe ntona Patrick Muthuri arungamite akiuga njira bu ituthithirwiri chimu wa mutumantu withinkia nukuigwa kuma kuwaitwe ka rekonda rungu katheri ona rekonda chiawe ona vile beka ona biachari bathe na kaura mwangacha ba nawe tutamona kaire orenda kuga kuma former governor agwita nirio kana itu ari nyamuthia jo MCA Patrick kapisa uni kwenda muntu umwe uri okethirwa ukauge inkwari orongo inyomwa ankoso yau kamemene kau bwana Dennis kipenji u Patrick Muthuri ntuko we mwisho kwaria Bothuguchi akiariria maendeleo kambi kaisueva ariria ake ntuko ye ariria katheri akiuga itutweka ka video record rungu pagibanga impeachment chiao chiaku bwana ngavana ewe bwa mafona mangavana karo mwangaza na ino akiarairia bwana Dennis au niyo yari ntuko we mucho kwaria na bothire kiumia kimwe kaura mwangaza ana nukuigwa na iro na ndari ndikwebera kaura mwangaza ndikuona atete bubwega na ndi uninda atwire mbere gutetera Bothuguchi kana Centroimenti bwana Dennis kawira mwangaza eku kiende guneka Patrick Muthuri ataraia ndikwebera kawira mwangaza iro Patrick Muthuri etere go support kawira mwangaza nukuona ire ndebere akikawira mwangaza ou ndamwera nuntuwe nguturo kongo kana utike kuoneka Bothuguchi oni kukwebera iro Patrick Muthuri etere kawira mwangaza nawe utakikawira mwangaza iri anto ba Bothuguchi bonere tujira twire bonene nuntu utege ntu kinge bagitata na indo ugeribwa ga mono undebere benjirwa bokatu nukuigwa nontu barende uma rijimu akawere rende uma utike tuonete anto ba Bothuguchi West kuma ntukone au ndigutonya ku support mutumantu withintia oni ndio wa Muthuri kitikira kiawe ke MCA na kio area kinyaka itangwibwa ga oni bwana Dennis ndi sawa ndi muntu ibangite ndi na tunto twako bwana Dennis trasima ndu ngame kitine kia Bothuguchi West uruga ga itangwibwega kate gwita utiagwita buru okay ango gichi MCA singana bwana Dennis representation registration oversight na tubati ko tumuona mashinani akeja aturia bona bo ibubu ambera ankathithia registration oversight na representation na area county assembly utirombo na Nyamuthuri akiaria agitutetera bwana utirombo na Muthuri nyakiare TV ine
akiringa metha akiuga ituone bo na bo utiro nkuona rai nye gwatanira mutu mojo tuona inyambi kanambi na nditukire na rai kidongo market ndiarire kidongo nuntu ni ompumite mumeru akona je kangubagua na nkiarire kimeru kidongo ndiaria on behalf ya meru yonde nuntu ni ukuri u mbere mumeru wonde mutumate umbagua kidongo kana katheri kana tigania kana mawa kana kenjo kana ikweta utino mutuma kubagua so ndarire kidongo rojo bwana ndene simbi ukari kaja muntu wa mawa no akiaria gaitho wetaja mawa bira kuthithe nukuigo bwana Dennis ndiugira kidongo ibitigerie bwana Ayubu Bundi nombere kuromba KMTC bwana Dennis na bwana Ayubu Bundi ora ni speaker Meru County na ngangene na njirere goro na ngangene oboega kenda kidongo ara sibitari kiretrwa KMTC nukuigwa na Antoni nya Patrick Muthuri agwatirite mugojojo speaker emwira nga wiki yangugi kanyita kawi in fact Patrick speaker wa Ayubu Bundi arungamira ugaitwa atho guchika na apo west netedwe na arombete kidhure kindiki au kidongo ikwekwe KMTC Muthuri kire arombere kikinene antwarungama ngoka inya ko muringa thimo ndamuringani antwarungama ugaitwa tutethie tuone KMTC arungamira aromba ngasi paya kabisa yani bwana Dennis utrimane amutkade umuro werona ndani mbira yento kiro kwenda nkwiri tontedia maana jairi shuari ngasi hii akagwatanira na ngava na mutuma kambanje tineka we ibagwikira ngasi alright ibagwita baga findi na kayo wangasi yedisha milioni mo kanijiri nukuigwa na ndere ngaji choromba deputy president kana choromba thirikari nene secondary ngasi ire weje takwaja na Afrika ni kwendiora wenderie orende Muthuri Mwamba na imbuga na kwenda ko clarify aje mbere kamemene ka Kamiru TV Muthuri Mwamba buyuge bwakwa na Mwamba atia etire rijimu ne former rijimu ekirito murungi Muthuri era nga former ngavana patu antu bako babo thuguchi ko bathikira ndego barienda mitungi engasi so nikimbanje tie kwa ntengera mbesa mbikire mitungi ya ngasi nukuigwa ero utina thina akundwa mbecha ekira mitungi ya ngasi eza bodo na mbechi teche thirikari tetaichi tukuja kunjirwa chonjera eza nture ne abodo guchi abera nande ngomba gweta Canada ale kaja ndarobe mitungi nezete ndeno muntu airenjesta na ngiri yendo na mutungi nukuigo bwana Dennis pairenjesta nto nkurukia ngiri 3 nukuigwa asro tuana anto ngiri 0 mitungi ya ngasi atigari anto ngiri atebayeta mitungi ya ngasi na monkera na arua anto ngiri bara pabo duguchi aborera Muthuri kinyana thamira kidongo netere kuthamira kidoka nuntu bwa kirero gya ntu bara nuntu akurukira ero akarungika ongala ito munena jo ko mutongi we angiriende nguigwa agoro jo ko mutongi ntadi entra umbo jo angiriende ende itere ngiriende utereta ngirika na mutongi tu atatu adidara flex meet tuona na ara Nairobi mitongi wegora urusero yumangiri wegora nai na urusero wegora mitongi ongiri 3 yuma nai na ngiri nukuyo bona Dennis so twadinga tha flex meet yetu tuona na ndi ko biashara yale antoeko antoa
Na nikio gitumi batu tuti supporta project ya Muthuri Ongasi ya kurombe ngasi tutimo supporta anu tuitwi yake yo twenderio kaire na mashina na nikio gitumdauga na iyere antu babo buchine imwamba. Alright. So akedherwa na kwenda kuangulia rito rara were wamba po Mutungi Ongasi bwana Dennis apatero chwa Mutungi ngiriera nonto na na document cia antu baria baitira ngiri netwe mbecha cha Mutungi ngiri nukuigua bwana Dennis achwa mbecha cha Mutungi ngiri ejane nkira antu baria angulia rito rara were wamba na ndini ongo kwira atiri bwana Dennis kire bwana Muthuri kana tongere baba kuthithia papa ba sentiment gitumyo kona batu kieja na kwaria pate kombo tutetera twe batwe turi akari pa baisiko bionde mono bara baingi aswa itukona bampuro betetera bao na baba bangi tukona betetera bao lakini ande kwetu gichiko getu ge sentiment tutukona betu tetera ni kyongwirire mwambiro ndakwira tutina atongeria mujumbe kirema etindoro wa speaker Ayubu Bundi netindoro anatongere bangi into tira netinda kurwa inyana Ruto narambiriri narokirwe araugere gitekeke na Murkomen no area kaewa nuguigwa na mujumbe kagwenda kulisenkia mujumbe ayo ke Murkomen tena kike mujumbe utikyo tukuona na ndaye ke Murkomen alirekerie ali definition ndakura batu turi akalifa sentiment te mwigeka ito mujumbe watu atukwira atire ukeza kuangara tano ukagori sign kenda wona ke Murkomen sentiment yone yuma madege nukuigwa tuma madege tukuwa kaba inya tunenkerete Ayubu Bundi getekeu nonto no komba kukubia no nya mukiria kana kombo kubia Maria na University kambo ka kombo kukubia KMTC ewe au ewe kwerekanizete kidongo ka kombo kubia street rights sigwe kro ndene sentiment kate si Ayubu Bundi ka kombo kubia no street right ireko it last week batwan tukujeri na toy to ara moju na PO kirimango chine aza itwara wa bwana Dennis ndamwera mbira onto bomabo dideteke duration ya miaka 7 mbere Ayubu Bundi na tongera bange ba step aside bwendere bongero miaka 5 kinya bomwe onire bomwe agerere kuina mamuro nara muo nara kwa bakiambi kiago aitia moroge kidongo aga inyao onto bomwe tajebo buromba gutarira anto ba sentiment ba muchokia kaire but gorere kana thai barabara ichiko thonde kwa bana da ireko no ndena sentiment utengere ko didwa unupumeta sentiment utechiko didwa last week last year batwan ezere aturanjere karugwa no kudidia na atwira kura itiringwe eterekete mangere tikobia ure wari CS no wathitha ya kajira kawaga kumaira no kuigwa na ndikire metoro wa mangere tikobia uro the njere ya karu ire thirerete ara gaitigwa gitobu imanyara gaitia njere karu gwara no kuigwa arwawe njere uthai nembe njere mbwenjero nembe njira ya kinjo nembe nire kwe kuthithwa njira ire kuthithwa ni mutuma kuthithia na kire manatige kuthamba na nyaki gukama nyaki either nukuigwa MCA Muthuri netigo kama nyaki either na tongere bangi batige kama nyaki cheitha ibatwere nyaki ao era ba kamana yo bwana Dennis kwa tweka mutumano ogwita okuthithia maendeleo nene sentiment netige kwe ikiremo okuthithia sindi efe kuo aigwita ugwe Muthuri gwe kote gwita inya at least weja participation tuwikira tujira wikira mutuma bothithia kote gwita wathithio tujira tukuona na mashinani ukira antu kaindra ugire na kai kondra ugire ango ge kwiririku so onikira kuwa kiremango chini otenjere nye mwa kwenja otekenye kimwa kuthithia intobira bikothithwa botho guchiara ya injira yayo kuigwa nkiwa ichiko injo cha muruge cia county government cia mutuma twithingia bwana Dennis. Alright. Nekyo itumndera kirima na kameanyakie we natigo kama nyakie itha na natiga ne Ayubu Bundi
ayo bubundi na kuomba na kiroto anto ba sentrumenti kalo na kudwa na kiroto na anto ba Meru county yonde na ko sentrumenti ni omete so na ko kuberia sentrumenti nkoroki ora kuberia Meru natikane ayo bubundi atokuberie. Alright. Ibwanga sana Mugambi aruga Kenjo Market tuko ndani. Non tomo daje to bwana Dan. Uge baku muthibu riko boke mantu zacho ndo tukira pap. Okay. Uge bwako bo mwisho ni atiri bwana Dennis. Ampo mbakwira Meru atiri 2027 yete kuraja tuambirite kethirikari national 2027 yete kuraja papa bago support murengo jwa DCP anga murengo jwa chokia makikingi kia Matiang'i kanambi wananchi ibatige kugwira irua mantu za moja jau rai ibaja emedo 2027 ya kweriari ibatege nande William Ruto pambirire kuna biara pamwere kwa Ruto ri twagotomera tuthithire 1 2 3 4 5 6 tutione tinya ja tano ku kaja ire owa ya one time wewe kwerekana kwa tweka thirikari ya Ruto gaita maendeleo pamichoki ukigwa ende maandamano jaja wamba jaja ibakenda kuja support kabisa na yabona tuweja pinga ibatuigeke nuntu batu atugutedia Meru na Kenya etikangaratane haja Meru naku kira mpomba kuwira atongera bonde ba Meru muntu wonde na tuireria yawe akameareo bwana Dennis. Alright. Mutongere wonde na tuireria yawe akamenai nareo nuntu go mujumbe twakuringire kura na twakudura na nukwe wa CDF beche CDF itugo expect kuona uguni ke constituency yetu itugo expect kuona machukuru chage jedio jora ja Murang'a ja kodidwa itugo expect kuona Remi Maragita chetinda kurera ndene ntore ne chieto endo kejo twira angani uroko rwa president kana angani uria kucherithiritwe mbecha chieku thai utino president akuga gutina mbecha chieku na ibwe ajumbe bwikite mbecha na makunia nja kenda bwe jorumane 2027 na 2027 utoka aringiro kura monono ntwe na mbecha ankara refa yau bwana Dennis bwe jumbe nyabo eka mabecha na makunia nyomba bwatoromia na toboani bukarumi wakali na babwani no nturi omukali akaringira mutongere kura kuringana na ngugire itete na kuringana na agenda irenyo kiri antu bara ba ichiko kira kya mudurire aja Meru na kuke mutuma ambere kawira Mwangaza ambere ba makarina ambere atongere babangi bonde baba DCP na babangi bonde bakwenda kuambiria toruo twao tububani twao tutinare turi tukwangarathanio tongera mutuma twethinkia ambere Meru itubutegete na batu tutienta tena tutetikira na tutirigira na tutenda kubugania bukiangaratania Meru tutegete nukigwa kaura Mwangaza no ayero kanya gakugwore mwa chikarire njantumburi kama ng'ombe chiaku na wite njoke wite oke biogone no ande nyanya na karati na mbio ukarie njeko ntu no we no tonga bwaku kwena abu atongeria ba Amerika urugiro te kwendete kyangabana kana na areguru munya no ntu to kwano gwatana DCP na itujo wonu endete okareguru na umono kareguru na kathuri murungi nago we senator na we deputy speaker kali itebiu to kuthira bira bieguru pieje na ende mutuma twethinkia nawe kanya aja Meru ni kendombo to deliver na watwe twetakaliba Meru tugatambua mutongeria no mwega kana tugatambua mutongeria na kuguruma bwega ka tugatambua mutongeria no uthongi bwawe kamwero jwawe tukiona matonge maendeleo kirinturene kana isikobieto
kia Meru na iboga mono a Meru nonto bo tuthikira na iboga a Meru sana nonto bo twitikia na inya nonto bo gwitikia TV eto Meru TV tumiendete mono tutiuraja kwira Meru uma na tutiuraja kunora Meru na tutiuraja kwira inya kirima nguchina rojo wekira ra mizere nkeja kugo wikira lakini weja kuangalata nora wikira akia Murungu teona toro. Thank you. Alright, ibaga sana Dan. Ibaga sana igutigera ukuthuja gutariria na kwariria mantu jonde kuma mantu jegie maandamano twetera mantu jegie thirikari nene iretongerete na Rais William Ruto mantu jegie ruterero wa DCP twaja kire county Meru twerekera Monkanya ntereche central imenti na mantu jaja ezotuga ijo tutigagira itukwambia jo kiumia in a good way nikenda ugwe ukethera ukimenyaga witi na mbere bumutongerie oku Bukariata. Thank you so much Bwana Dan na wachokoke thia karibante riche kithongo bwega mono sana. Thank you. Baba sana mutegeri momucho cha mubango joturingene nkurikane kathira weja kidogo utererwi kire TV yaku no tonyere torora Facebook okethira ukionaga mubango jo kairi kuma mwambiri monka muthia kirero aliro twethira turi na ru etanara theri 101.2 FM like page yeu share na nkurukia na video hiyo onde ndinara Meru TV Kenya rotererwa Facebook page yetu kinyeo like no share na withro ugitagagira manto jara jonda tukwithro tukiariria rukiri rona ruo mbithiro ngikwandagira kagita gakega na nkuruki kimege kega na wita na mbere na gukenera mibango yetu ya Meru TV agukare Dan kuma githongo inweto kare no rukiri rona ruo. Thank you so much. Thank you. Boga sana mutegeri.